Dobry wieczór, poczytowani patracze. Witajcie u jeszcze jednym wydaniu emisji Dobry wieczór, Vojvodino. Za nješka sme vam pririhtali šlidujući calosci. U Đurđovskim kulturno-umetnickim društve otrimani tradicijni osmomarcovski koncert. 4. marca u čitalni Danilo Kiš u Kocure aktiv ženoh organizoval výstavu robotoh kocurskih šivačkoh. Jak vypatral so život Rusnacoh i Njemcoh na tih prostoroh po drugu švetovu vojnu, vi pripovedaju vam da kedišnje aktere toho životu i tih časoh u emisiji Prepljetanje. Členi dzecinskih sekcijo kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko z Đurđova v nedjelju 8. marca otrimali svoj tradicijni koncert z nahodi Međunarodnog dnja ženoh. Toho roku Đurđovčanje na koncertu mali i hostcoh z Horvatske, odnosno z kulturno-umetnickog društva Jakim Govlja z Mikloševcoh. Keče u Đurđove u organizaciji kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko otrimuje dajaka programa, a okreme kad nastupaju dzeci возбудzenje veljke i među učešnikami i u publiki. Tak bilo i v nedjelju na 8-marcovskim koncertu, kad je u sali i na bini bilo polno pozitivnej energiji i našmejani tvari. Švetom acerom i šitskim ženom u publiki perši povinčovali členi dramskih sekciji, ktori prisutnih vodzeli i pres programu, a potim na scenu stupeli buduci členi društva, odnosno djeci za predškolske ustanove Đurđevak. Tvoje ruki vredni, viši su i bili, a na tvojom ustom žermoš mi hmili. Tvojih čarnih očov, ljubov šeli biva, uzmi mila mamo, da mi kiše šiva. Ljubim nebo kerpe lave, ljubim sunko jasne, ljubim mešac mali vidi, ljubim kvete krasne, ljubim ptici kerpi laju, ljubim rušu pivu, a najpaše oči koho ljubi naše milu. Programu predluželi členi muzične, recitatorske i tamburove i folklorne sekcije, ktori za špivanku, stihami, muziku i tancom, tiž tak vinčovali macerom švetom. I po kuhnji, i po dvore, i po calim šore. I to červeni, i to čovkavi, pa ulaše s jednim menom tulipa. Planuje, z dziećmi, że nikt to nic nie radzi. Jem starsi zaczynają, zdawają i oni mają,
Takie na końcu najherlaczy powiedza tak, cały świat cicho, dopóki przylapiuje. Nija, czy ti u tyżniu szorok składali, nam dziecu šo ni jedno słowko nie opitali. Okuljari i češko zdihnjem. Ej, dzeci, dzeci, nie znacie vi jak švitko čas leci. Tak to bude, dok budem stari. Preco to Nješka bol koncert? Pretože Nješko 8. marec. I praveli sme od mamom kolači i ukrašovali sme binu. Bivše, za 8. marec pravice koncert za mami. Hej. I co Nješka se šitsko na koncertu vi vedli? Tancovali sme, recitovali sme, špivali i to šitsko. A jak mamom še pačal koncert? Šešljivo bi patrali. Jak vam še pači to darunok, co dzeci porihtali Nješka? Baš fino i baš me fino iznenadzeli, že fino to uvežbali i to думам, že za maceri to najvekši darunok, ktorý môžu da viza da im dzecko tak da su fino odrecituje, a odšpiva. Co za vas znači, že vam na taki sposob dzeci vinčovali šveto? Prebar, štetela sam še i svoje mladosti, kada mi je moja dzeci tak, bardzo fine i emotivne bardzo. Trubu, to mi najljepši darunok od šitskih, ktorý som do teraz dostala. Preto najmilší. Pretože mi mat dala po 50 dinari, keď počnem vracať. Viem, že bi prestala. Mila moja mamo, krasna žija vede, ja za njega mamo i komu nažete. Ti mamo še dzečenje porihtani pomognut na šitske sposobi i rihtame še znači točki, a okrem točkov še i scenografija i evo zakuska posle koncertu i dzeci še dzečenje porihtani na to. Še rihtali sme evo ščera, imali smo jednu podobovu robotnju. Scenografiju rihtala naša preroktujuća grupa i mlađa folklorna sekcija, a dali nam po trimovku i vivodzacka folklorna grupa, takže možem povedati, že šitski robili na tej scenografiji i šitski dzečnje prišli, a že hlapci, ktorí v loni boži nie boli tak bar zainteresovani. Češko porihtati to dzecinski koncert? Nie češko, keď se, keď ljubime to, nie češko, ali veljo dzeci, dako su mjestašni, već dako s češ robi z njima, ali fino robi s dzecmi, takže nie češko.
Maze prepascena patrija, jej sinu hodire hiži prez oblak. Zaboga sinu, preco uhodziš do hiži prez oblak. Zabuvaš, mamo, odsud mi hvalke dobijam slabo cenu da ne prekračujem hižni prah. Sišla i trava prava, željenica lihaj, a moja rodi plavi, bogati put naš kraj. Priroda živa špiva, tačku sa njenom naš, pokrinja nova slova, premeni život naš. Z ostancom kosidba, ktorý otancovala pririhtujúca folklórna grupa, zakončena čas programy, ktorú pririhtali đurđovski deci, a potom čas svojho repertoáru vyvedli deci zo kulturno-umetnického društva Jakin Bovljaz z Mikloševcov. Mušim vam tak javno povinčovac, že teljo krašnje robice so s decmi, že ih teljo mace i cešteše u njih. Povoni vaša nadija i bogatstvo. U nas, nažalj, deci jest malo, mušime robic šicko, že bi sme honjem daco mali. Preto prebarste nam, keď bizice ze po jednih hriški, že še daco nije pravilno vihvarelo, ljebo nije otancovalo, bo ne možete ani zadumac, njaka to češka, a nije podzekovna robota. Budze nješka šmeli, da se možeš pobit, popasovac. Nješka maš pravo ne naučit zadači, kad ti še teka zavlači, ne mušiš ju pretlatkovac. Gdje ja teraz prenajdem za mamočku kvece? Ja je zaš povinčujem, že bi dluho žila, že bi bila vše radosna, bo mi je bar zmila. Obeca mi, že posluham každé jej žadanje. Obočkanje mili lička rano dok stanje. Trebali prizvoni za naš kračun toho roku, ali coško še, každy ma nejaké svoje obov'язки, ta evo nie pospišelo še, ali evo teraz počím evo znova napravili medicinski to koncert u nas
z nagodi dnia ženog, da evo teraz i oni, evo nedjelja spadla, šljebodni su, ta evo vraceli nam to sotrudnictvo. Ja še nazdavam, že i dalje to predlužiše, hej. Našu še djeci nie možu načudovať, že teľo veľo djeci tu je, že tak vyšlo na binu. Ja im poviem, že u našim celým Valalje nie teľo djeci, keď tu vyšli na binu. I mi še namáhame u kulturnim društve, jak bi še povedalo, povozic z našo djeci z kulturnog programu, tak povest po šitskih naših ruskih mestoch, že bi vidjeli rozličnosti, jak še robi, že bi poznavali še, že bi to ti vjazi, keď bi še hodno otrimali i povjazovali i nadalje. Znači mi, pretože da se nove, každe putovanje z kudom, da se nove naučime, pajtašok upozname i kulturi, da proučame druge kulturi, jak še zvučaju. Z jakimi upečatkami pojdete domu teraz posle toho koncertu? Baš s njima, pogotovo že sam jak baba dočekala da mi unuk učestvuje, bilo bar strašnje, a posebno nas obradovalo i gosti, že uveličali tu predstavu za naš dzenj. Koncert zakončeni, šitski zadovoljni pošli domu, a amatere už muše rozdumovati pririchtovače za drugi nastup, odnosno za ročni velkonocni koncert, ktorý še toho roku otrima 12. aprila. U najchodzacích chvíľkoch upoznáme vás s šivačkami zo Skocura, ktorí dlho šijú ruský šmaty za potreby kud žatva. Popri šmatoch šijú i kostýmy za glumcoch u teatru i ruský sukni za babky. 4. marca u čitalni Danilo Kiš u Kocure Aktiv ženoh organizoval výstavu ich robotoch. Dok sluhame ruski špivanki špivatske grupi Kulturno-umetnickого društva Žatva z Skocura, nie możemy nie zamerkować prekrasni šmati do kotrih toti dzivki pooblekani. Tot, jak i velji drugi nastupi, predstavlja výstavu dvoch šivačkog z Skocura. Slovo Mariji Dudaš Fejsa i Renati Buša, kotri už rokami šiju ruski suknji. Prave preto u čitanji Danilo Kiš u Kocure, členici Aktiva ženoh organizovali výstavu narodnog oblječiva kotre šili toti dva panji. Predsjedateljka Aktiva ženoh Kocana Koljeser upoznala prisutnih zo zih robotu. Ruska ženska špivatska grupa i crkovni hor Grekokatolitske cerkvi Uspenija Presjate Bohorodici, čio členi voni dva, zašpivali, a potim bulo na hodi za bešedu. Prenjesli sme vam atmosferu zo zvistavi, a teraz vas odvedzeme i do jih šivatskih robotnjov. Pravi ruski šmat ja najbrže naučila po tih starih fotografijah. Ja patrala, že jak oni u stvari vi patrali, to ti bluzni, hej, bo suknja každa ista, hej. Ali ja sam patrala to ti bluzni u stvari, že jak oni to. Jaki kroji. I kad patrim na fotografiju, tu najbrže vidno, že každa dzivka mala inčaku bluznu. Ritko jest pajtaškicov, jak hej, vernim boli, je to skoro bilo po dva pajtaški verni, hej. No ta već oni mali jednaki bluzni. Ja ještě ani raz nie vidzela da boli dva fičuli isti. Znači, každa fičula mala inšaku ružu, inšaki daki motivi po sebe, hej. Takže to isto dozi interesantne, co som možda bud bi nikda nie znala da s tim nie robim, hej. Bo kad patrime na fotografiju, patriš fičula, hej, každa
hej, jak od predku. Ali je interesantno že od zadku. Keď sme boli, na primjer, i u Đurđove, u muzeju, keresture, u nas u muzeju, po obisoh, tak su chodzim, hej, ta zo ženmi pripovedam, hej, staršima, no ta, evo, i oni mi isto tak hvalio, že hej, gdje god sam vidjela fičulo, ja hvala, da možem ih tak všetkih pozberati na hromadu, stvarno, každa inšaka. Marija Duda-Švejsa, člen upravnog odboru Kulturno-umetnickog društva Žatva, za ktoré šije narodne oblječivo. Špiva u ruske i mađarske špivatske grupi i crkovnim horu. Aktivna je u aktive ženog i etno klubu Odnjate od Zabuca, člen je Kulturno-prosvitnog društva DOK i klubu pisateljog našog Pročaji. Pomaha dzecom z okremnima potrebami. Kasirka je u Združenju invalidov roboti i člen organizaciji Borcog Subnor. Veljoma obavjazki. Aljev šadzi postarči. U Žatvi je už 25 roki. Išče jak 12-ročne dzivče zo smaceru hodzela na manifestaciji i pomahala jej obljekać do narodnog oblječiva dzivki kotri špivali. Moja mać nie była šivačka, była tak gdje malja to po domu daco, ali ona była zadlužena, bo mi od malena, hej, ja 12 rokov u kulturi, ta već ona była zadlužena da nas obljeka. I ja i moju šestru i ja všetky deci, co tam bilo. No ta već ona s nami u Šaci putovala, takže već i ona u stvari bila u Žatvi. Počeo naša dzivčata njemaju kedi kla sebe baršonji, vjazac nije taki traki, jak to skoro i bilo, počem sam nadumala da budu šorovi, hej, maju fini baršonji, ja nadumala, eto, da zošijem baš. Znači, to takvi patra, zos flizerinom iz zvonka, iznuka, bo počem bar cenki i mehki to somot i takže plišu stvari, hej. I takže ja kad prevracim to ovaj patravec, hej, tak. I ja već zapravim fino za stohu mašlju. Mašljičku fino napravim, takže da budu šitski jednaki i šitski krasni i široki. Bo počem nje teraz kupiti taki materijal i već to tu prešijem. I evo baršonj. I položim na njo traku, hej. Znači, oni nemaju automatski nič. To ti naša dzivčatka. Voniljem položa sebe na zadok, na vargoči, baršonj, hej, i zo šnalu sebe na vargoči položa. I evo, baršonj hotovi. Zato, že oni še ponahljaju, to še nastup za nastupom i prepljekanje drugih šmatov do drugih. Oni nemaju času, a mi isto z njima hodzime. Ali mi ne možemo, dok še mi pozberame i jih pozberac i već nemame času za prevljekanje i za vjazanje tih mašlja. Ali uglavnom nam su še fini, sporajeni, fini maju mašli, baršonji, cešime še u njih. Mamy tu všelijaki fajti nošnji, hej. Dzivčata nošeli oni bili bluzenki, bljadi suknji, hej. A ženi nošeli cmejši suknji, hej. I plišovovece, hej. I take domam. Každa generacija mala svojo obljekanje, hej. Svoj princip obljekanja. Takže ja mam dostu i cmejši, zato že, hej, ja už starša, znači ja už možem ljem do cmejšoho še, hej, oblekac. A dzivčata, oni do bljadi, hej. Teraz máme tu vecej fajti nošnji. Materijalu vecej njet kupic platna, jak to bilo da kedi, hej. Teraz sme daco našli, ajde povedzme, že poput ljebo, kolo toho. Znači, to nije brokat. Brokat máme tu, hej, stari. To, jak imitacija brokata. Hej. To, ajde možemo povesti, imitacija kadifi. Znači, ono jeste, že je svilene, već ma ruži zos somotovo, hej. Ali nije toto je, co
co je prave, hej. To tak vec propatríme takus, ja nazberala materiálu i zo Německy, i zo Poljski, i zo uchodzíme ta zo Čehoslovačke, i od Kinezov zo Spartkoh, hej, ta evo tak šijeme. Specifične ešte za rusinski suknji i bluzni, znači da budu ružovani. Znači bez ohľadu jaki, da bude ruža na njim, hej, na ktorej sukni, da ne budu kocočki, smuški i takie stvari, hej. Takže najvecej patrime ružovo, ale nažalj už ani skorej mohli sme holjem taki kupic, teraz už ani taki njet po radnjoh. Jest i plišovo, to ti materijali isto, oni obično šitski budi cmejši, a to ti bluzni, či za civčata, či za ženi, rusinski, šitski buli rezani. Teraz či buli tu, to ti, jak še volaju, rančiki, či bilo, jak to tu, na primjer, nacigovane, njem da ne bude na zadku rezane. Rezane maju Mađare i Slovaci. A tu može biti isto pocigovane i zo žapkami, ljem da ne bude, ali muši biti rezane. A na tim, to stari bluzni, ma materijal da jaki ta bude mi ih. Znači, na tih bluznoh, co su zos plišu, oni ne boli rezani tu. Znači, oni dajak ukrašovani inšak, hej. Inšak su poukrašovani, hej, vidno po tih bluznoh, hej. Oni inšak ukrašovani i nerezani su. Bar zbitne, že na každej bluzni da je dajake ešte urucene, a najbitnejše, že skoro každa da bude inšaka. Po velih slikoh, fotografijoh, co sam patrela, ritko maju dva verni pajtaški, mali iste, ali skoro šitski maju dzivki inšaki kroji. I to bar zbitne mnje še vidi, že da ne budu šitski isti bluzni našim dzecom, lebo hej, to ti co u folkloru tancuju u špivacki grupi, da ne budu šitski bluzni isti, nego skoro každa inšaka da bude. Bo to bar fini jest kroji, po tih starih sliko keće patri bar fini kroji jest. Evo, počim šijem svašta, hej, ta vec, ajde, trebalo nam do muzeju babku i u Perinočki, hej, jak išla. Tak, ja to po slikoh mojih, keď som bula mala i po pripovedki, že jak to bilo, keď še išlo, hej, do Krescini, no ta vec, da nas, tak som vec otprilike i ušila to tu babku u Perinočki. Možem sebe zadumati, jak mi bilo, keď me mac postiskala. No, tak, že vecka to taka robota. A co da bude najvecej to ti čipki, hej, da bude co bohače. Teraz možeme ju zaviazati. Čustujem še fino, bo možda vuče znam poobljekat
da še nje postiskam. Tak probujem i dzeci poobliekać, da ih nje postiskam, da je nje spadnju i do nas svesti tam na bini ljebo co, hej, bož bilo tak. Ta takže, patrime da še tak už polješčejše poobliekamy. To fino, to je jedno fine čustvo, keď še poobliekamy, ale ešte bardziej, jak da vam objašnjim, ešte bardziej nam milo, keď nas patra to ti starši ženi. Joj, patri, jaki su fini. Joj, ali taman su tak fino poobliekani, jak treba. Baš su. I kad vidiš da to ti starši ženi uživaju u nas, mi ještě bardziej. Ščešljiva sam žena, ljubim putovac, zdrava sam, slava Bogu. Ljubim šic, ljubim društvo, ljubim muziku, ljubim šicko, ljubim, eto. Renata Buša, druga pani, kotra šije narodne obljočiva, kostimi za predstavi i ruski suknji za babki. Tancovala u folklornoj sekciji Kulturno-umetnickog društva Žatva, a i teraz je aktivna jak špivačka. Zakončela tekstilnu školu, ali je šic narodne obljočivo naučela ju, jak ona hvari teta Marča. To i počalo tak, jak sam došla do Žatvi i na rozumijanje nje podalo, oni su mnje mala taki ideji, dok su mnje upoznala baš Mariju Ivan, krasnu babu, abo babu Marču, jak ju ja volam. I tedi mi je to tako bilo baš super, že ona to žena robi i to na darunki davali, posilali, dah to naručovali tak. I već kad mi je to tak še bar spačelo i ja rišela, že ja napravim peršu babku. I domala sam, že baš to bude i teljo tirvac. 6 roki to robim, 25 roku. Peršu babku, ktorú som eto napravila, to bola moje švekri na darunok. I tak već kad to rušelo i kad vidjeli, že hači bi i nami, i to već kad tak rušelo, po čim sam bila u Žatvi i putovali sme, i već kad na darunku sme nošeli perša na darunog, ja domam, že babka pošla do Petrovcov, do Horvatske, to bila perša babka na darunog. A već kad tak po baloh, kad na tom bolu, ta som da kedi dala, i tak, uglavnom, eto, 6 roki, eto, stvarno nje domala sam, že budem telja. Napredok. A to mloda, a to njevesta. Ona ma fičulu. To bol také višnji regal. To zato služelo. To bluzna gu širokim suknjom, to nie ukrajinska, to naša robota. Tu máme ruski partok, to tkane, tu podsuknja bila, za široki suknji. A to plišova široka suknja. Marija Ivan 35 roki šila ruske narodne obljočivo za velji kulturno-umetnicki društvo u Vojvodini. Najčastejše sotrudzovala zo Silvesterom Gačom, horeografom zo z ruskog kerestura, od kotroho i najveće naučela. To ti fičuli, to pravi, to ti njeveštački, nješkani to nje mož najsť. A to najdzene u Sarajevu na Baščašiji. To oni vremenom počarnja, ali su teraz bar skrasni. A to som robila das pred 25 roki. Jedna taka. To som mojej nevesti pravila gu plišovej željenej suknji.
teraz budeme krojic spodnju suknju za tot babku, to oblekame do farbarskej, znači do robotnej nošnji ruskej, normalno. Šifon še nikda nie reže z nožničkami, šifon še dre. I vecka tak vypatra, tak še vecka rovno može zošic i da falti budu jak jedna, tak i druga. Da budu rovni, da budu jednaki. Znači kladzeme porub i možeme ho prešic. Teraz sme prešili. To nam za spodnju suknju. A teraz vežnjeme ta, vykrojíme fartuh. I obavezno vymerac. A dlužinu vymerac fartuha. I počím i podklad pravíme od istoho. Musíme i podklad. Fartuh porihtani. Teraz môžeme bluznu, ktorú še obično za dzivčata pravelo od biloho šifonu, da kedi od materijal bol svojej roboti, da kedi tkani. Vecka še od toho pravelo. Teraz obično od šifonu še pravi. Teraz rihtame babku da ju oblečeme. Znači, obavezno začeše. Počím to bude u farbarskej, znači robotnej nošnji, ide i hustočka. Dakle, ju začešeme, vyprostíme vlaci. I obavezno odstrihnut da nje smetaju. Teljo, da kažem, že to še nič ne bude vidjeti. Počem sme položali ovakvu, evo vidite, na postolje, prišrubovali jej nožki, završili s suknjami, prišili, teraz budeme oblekati dalje. Znači, iza suknja. Počím, že bi bilo také u originalu, znači tak ju i oblekame na suknji jedino, co chybi to panjpliki traki, ktorý še kruca kolo pasu, že bi še suknji trimali. To nam tu ne treba, to budeme prišivati. Teraz prišite, nadalje ide perše hustočka, a fartuh na ostatku. Takoljem pri bakoh. Opet će žene obljekaju, vecka hustočka ostatnja.
u tih babkov uživam. Naiste to me i opuščuje i každého človeka, každý človek má brigy, problémy u života, ale tak je to kičenie, keď ako še vyključim za všetko toho i baš uživam. I milo mi, že še to drugim ľuďom mi páči. I že i naručuju babky, ale i uživaju i oni u tim. I môžem povedať, že ich i čuvajú. Vaša djetke hvalja, že še mat stali s babkami. A hej, to bol nejaký komentar teraz nedávno. Hvarali mi tak, že táto tí hvari mali dzivčata, hvari takí po 8. klasu, hvari po 5. 6. Ta všetky šeda na kompjuteroch, hvari, a naša mama, jak dzetsko, hvari, bavi še s babkami. Dakle, še mama podmanzela. Ljubim i milo mi kad dahto prize tancovazi. Ja kad treba da su da komu zošice. Ja to zos dzeku šijem, zos od čerca. I evo poklanjam každomu, že evo šijem. No, oni prinješu materijal, hej, da co ja mam, da kedim oni prinješu materijal, ali ja tak ljubim, že eto. Da im poklonim, da i oni imaju neke podsješenje i da še čustvuju fino, že eto, ještě i nošnja to i šitsko, da maju svoju každe, hej, da še njemu še žića, znači, volim, hajde, to ni njema, hej, domom že teraz tim mladim nošnji, hej, to tak reku, ma, ušijem ja tebe, da ti imaš svoju nošnju, je sad neka, super, mam teraz svoje nošnje, hej, teraz i tak. No, to fino domom, hej. Bohatstvo, ktoré tvoria 26 rізні національні заjednici u Vojvodini, було обачливе і почитувало ще насамперед у щасливих часах. Та розличність заж окреме страдала під час різних війнах. Němci, або як їх соживотники на тих просторах наволували Шваби, до тих країв приселяли ще на початку 18. віку. Tokom 18. veka Nemci su dolazili u današnju Vojvodinu. U 18. vijeku Njemci prihodili do nješkajše Vojvodini, šelijak nasampred z teritorije Južne Njemecke, tu dumom na pokrajinu Bavarsku, pokrajinu Baden-Württemberg, potim z Alzasu i Loreni, to nješka Salzburg, z sjeverne Švajcarske i z teritorije Avstrije. Znači, bukvalno šitski prihodili do Beču, tam dostavali pasoši za tadišnju Habsbursku monarhiju, a s tim pasošami po Dunaju plivali do Budapeštu i već do tih nješkajših prostora u Vojvodini, gdje su naseljevali do Banata, u Bački i Srimu. I interesantno je, že Njemci prihodili z većih krajov, jak su sam hvaral, ali Švabi, bukvalno Švabi, pleme njemačkog narodu, tiž prihodili i oni bili specifični po tih jih kalapoh, šmatoh i po dejakih zvyknutoh. A to, že na kazi švitnje oni idu robic i robija poklešenje zmerknje. Vidjeli svoje obisca, vidjeli svoje ovosniki, dreva pred skižoh, da še ljudi drugih nacionalnosoh pitali ih to ti čudni, poneže to buli prave Švabi, a za židskih Njemcov detska ostala ta nazva Švabi. To uopšte nije ukviljujuća nazva. Najväčší huby pri seljencoch tadzi prichodzeli počas panovanja carici Mariji Tereziji. Zekujúci jej Švabiše do tých krajoch seljali pod bar s dobrýma uslovijami, na kočoch i deregljoch, prepolných zo spoživu, zo statkom i živinu, ta šitskim materijalom potrebným za rozpočinanje novog života na novej žemi staroho carstva. Austrijski stručnjaci su vidjeli da ovo veoma plodna crna zemlja. Avstrijski fahovci vidjeli, že je to bar splodna čarna žem i že bi še tu moglo hovati velji poljoprivredne kulturi.
Žembula puste i već privedli z Holandije, Njemecke i Avstrije, inženjerov že bi vysušeli to močari, a keď sú vysušení, privedli majstrov z Njemecke, Švajcarske i Avstrije i njenemskih žemov. Práve preto Vojvodina multinacionalni štredok z 26 nacionalnosami, bo Avstrija nasiljovala z teritorije svojho carstva, a to znači z nješkajše Ukrajine, Slovačke i Českej, ta i Južne Poljske i Mađarske. Nasiljovala ľudok do tih krajov, že bi privredno oživati to tih kraj i to še i udalo. Perši mljini, cehljarnji, kudzeljarnji, pivarnji ponapravljali na tih prostoroh prave voni. Prve pivare u Pančevu, u Apatinu, u Vršcu otvarali su Nemci. Perši pivari u Pančeve, Apatinu otvorili Njemci i pivo z tih krajov bilo cenjene i u Avstriji, a potim i kudzeljarnji. Štrangi i ponjivaši za celej Vojvodini podmirjevali celu Evropu. Žito i šitski božljivi produkti odhozeli po Dunaju i Tisi direktno do Beču i tam na targovišću, na berziše distribuovali po celej Evropi i buli na ceni produkti z nješkajše Vojvodini, tadašnjeg Avstrijskog carstva. Toto co interesantni podatok, že tot kraj na telju bol vybudovaný. Známe, že perša železnica u Evropi bola u Angliji. Skorej peršej švetovej vojni Vojvodina mala vecej železničke drahy u kilometroch, jak sama Anglija. Ljem tot podatok ukazuje, keľoše dzekujúci zajednickej roboty všetkých tých národov, ktorí še naseljeli. U 18. i 19. viku tot kraj rozvil. Podrazumijevalo se, že každý ich naseljenje ma cerkvu, školu, upravni budinok i veljku salu za valalski švetočnosci i bali, biblioteku, ohnjohasne društvo, drukarnju. Naš narod s Švabami žil vjedno najvecej u Kocure. Švabi u tim mesece tvoreli trecinu žiteljstva, a najvecej žili na Nješkajšej ulici Lole Ribara, abo jak ju u Kocure navoluju na Verbovcu. I Marija Terezija dala 40 solci žemi, každá familija dostala, napravila im hižu i ešte na boku, tak bol cali porti, tedy im davali na boku hišku za starih. Ktorý bol remeselník, dali mu takoj šicok sersan. Takže oni veľolešćejše i tako i kad prišli Rusnaci, co tedy, kad priseljeli nič nedostali im pod arendu žem od Kulskого eraru. Ta vecka, oni kad prišli, tako i našo počali im robiti. Oni gazdove, z mesta postali gazdove. Bo naš nikto tedy nemal 10 solci, kad mal dahto, ani to len ritki slučaj bol. Takže vecka, oni boli hlavni. I oni tako i svojih sinov dali za agronomov školovať. A to ti vecka, keď prišli, naši ľudia robili u njih, boli sluhove, bireše na salašu. Mal som sušedok Švaboch. Nikda nie bolo, že ti Rusnak, toto uce také, lebo uce také. Chudoba bola do Boga. No tak, še doznali, da som pošol slúžiť. Evo tu na tej sliky, keď mi bolo 7 roky. Da som pošol porvisla pre Seracké še košelo, pa vecka som švinj čuval posle, pa kravi, a keď bolo šibodné vreme, ta već som nošel vodi kurčatom, tamo da i 20 kojaki kantički, lebo jak da povem, hej, da še sipalo kurčatom vodi. To moja robota bola. I placali oni za toto? Placali.
Vecej, jak mi mať svoje nálata, veci som dostal. Takže ja môže byť, danči nechválim, ale vredný som môže byť bol, dok me nadaroval ešte plus. Kirbaj, keď bol, lebo to dostal som, obliekol me od hlav do pet, všetko. Co sa týče našho hvalalu, všetky naši ľudia naučili. To tá kultúra, lebo hygiena, lebo neznám, jak sa vyražiť, to všetko šory, co sa týče voji mali, by to prežali. Bo u nás chodil po dvore po blace. Keď nemal kľumpy, dreveny, si nemal ani pojsť nikde. Na tej ulički, za nami, tu, da kedy bola nemecká cerkva, ktorá v 70. rokoch to prešloho viku zvaljena. A tako je popri njej nahodzi še budinok da kedišnje nemeckej školi, u ktorej i dzen dneška še odbiva nastava tehničnog obrazovanja. To mi po najlepším, vtedy som bol mladý, vtedy som bol polný života. Po všetkým. Boli sme na Salášu u Švába. Mali oni dívku, umali mocet i vjedno sme se družili dvom, nie bylo problema nijakого. A co ste, išli ste tak za jednu i na zabavu, išli ste... Ja išli sme do školy. Hovoríte, že ste na Salášu robili so s njima, ali že ste neboli sluška, lebo co? Ne. Polovičare. Školi sme robili. Co to znači polovičare? To znači, že moj džido mal 50 loti žemi i mi cela familija on dal pod arendu žem i mi všetky pošli, keď to dumar do toho gazdi. Cela familija. On mal 150 loti žemi, to trebalo robiť. To teraz nič, ale tedy veľké bolo. Popri kocúra Rusnáci še so Švabami stretali najčastejšie na roboti i u Torži, Filipove i Verbaše. Ja robil 3 mešaci u Torži, u jednog istog Švaba. Robili sme trome gazda, Getli Karol i sin mu bol Ludvik. I on perši mešac keď som robil, 300 pengi u tedišnjem zavremne okupacije. 300 pengi su mal. Drugi mešac sam mi zvihnul na 400 pengi. Tak ja dluže može bi sam robil, ale som še baženja. To bilo 43. roku i njemal sam već i robic. I keď som prišol tu, već kad sam ponovo do Siladja prešao. Ali tam u Švaba to bilo točne. 5. večer sam išol spat tam. Na bicikli som chodil tady po Megelju, prespal som i navečeral še. V sobotu rano sme postavali, pošli sme po Olalje, tam 8-10 sme obritveli, ne pamätam točno keľo. I vracali sme še nazad, kolo 7 hodin, a včas sme stavali na 4 hodin. To bolo juli, avgust, september, bol september, a tak 3 mešaci. I vracali sme še nazad, tu već kad sme počali robiť, tam ešte da pol hodiny, lebo jak, majstorica tam prišla do radnje, doma mal radnju, tam prišla, že Karol kum ese, to som zapamätal dobre, co znači ese, to jest volala i pošli sme, najedli sme še, tam keľo bolo, hrana dobra bola, mi doma nemali tu kerstore tako dobru hranu, jak oni tam had. A robili sme do 10 pol 11, keď jak bolo roboti. Keď sme zavarli, zazme všetky do kuchnji, i tam vecka také hladne daco, lebo šunky, kolbasi, mlijeka, to co ljubel tam. Oni jedli Švabi také, a ja tak slabý bol na jedzenje, mlijeka som tako zajedol tam. Takže ja bar zadovoljný. Jovgen Vinaji robic chodzil až do Filipova. Bol som čúvar, akvari tam to ti švine som im čúvali i to ti krávy na džepu i večka som jak to pošao nazad až i tak to som dneska jedol i najedol som se prištikoval som, peče som svinje musel vypuštiť. Bolo, takže pokošelo se žito, tak se karmiť bolo, potom svinje se vyhaňalo.
tak. A vecka, keď som sa vracal, tak som prištikoval a vecka von, tak kravi. Vypúšti tak kravi čuvati, tak hnoj rúsať, s koňom da zjesť, prinešeno, všetko agazdinjavali, kome daj, kome heja, vas maštu jesť. A kom to už spring, ti hole puce jesť. A jak sa zliekol, že co to ona, ti hole puce, Boga. Ja to nerozumiem, ja rozumiem po našim. A ona vrže čutky. Tada prinešem do sporeta, tada može rozklaz ohňa. A tak som sa tak iznenadil vecka. Darmo. A co tam robíme? Nemôžem však. V univerzite som naučil tak, jak sa som ja tak. Ale tam som musel švábce, keď nie nikoho, kto dá si poved, dá sa ani ďaknúť. Tam som spal, tu v Filipove bolo to, tedy ešte nebola, ono už bolo toto, vojna i pred vojnu i čo na mare. Dneska ostala Bačka, ako je prišla, bo Maďare vzali a Vonieska, jak sa to gazdovali. Bolo nás tam 35 sluhové u Filipove. Tak to vidíš. Všetko mi kúpil. Ešte i cipeli. Všetko mi nakúpil. I pantalóny, i gáči, i košuľu, všetko toto. Bolo to a nebolo vyjednané. Ale on dal. Za to, že ja robil tam, Taska priniosli ešte jedny šmaty, také za robotu, čo sa bal, že aj to za nedeľu tak bolo. Šorovše. Dobrí boli ľudia. So Švabami vjedno žili pripadniki našого народу i u Verbaše. 40. roku ще я odala tu u Verbaše do Kočišovih. I oni boli na Salašu, u Švaba. A Salaš bol bar daleko od St. Tomašu, zeška na Kutošu. Tam jakесь місто було, то ще було Кутош. Та там ми були на Салашу, вон був Шваб, а ми то робили на полі. Ми мали нашу, вони як Кочишово мали коні своє, і якусь і кравичку там ми однесли, і там ми були, там ми робили на полі у нього. Чистотні були барс, то чистотний народ. То ще купало, то ще умивало, то ще не так, як наші люди. Наші люди були всілякі, худобні були та. А вони були чистотні. І варить знали жени варить. Наші люди ще велю од них научили нашу жени варити. І печить койцо. Вони були добрі люди, вони були поштені люди. Вони стели поштеного чоловіка, да добре робить, да їх не сприведе, да не цигані, да не крадні од них. І віска вони добрі були. Наша казда був барз добрий, я його барз любила. Бо нас барз помагав. І дав нам динари, keď нам trebalo. І добрий був чоловік, no. Не можемо повести. Вони всі були такі, якісь багатші, якісь і пообліканші, і дівчата, і хлопці, і у школі, до школи, keď ходили ще. Мої покойні ходили зо Швабом до школи, бо 4 класи було русське, а 5 класа už було помішане, та і Шваби. Та там же облеченші були. Вони ще помагали, то ті багаті помагали тих худобних, a naše gazdove, keď boli, ta nevrz pomáhali naši. Druga svetová vojna počala tarhac tot dobrý soživot našeho i nemeckého narodu. Nieby pre masovnú potrimovku nacističnej nemeckej, akú tutejšie nemecké žiteľstvo u sušnosti nedávalo, zos odluku a vnoja od 21. novembra 1944 roku Nemcom odredzené vyháňanie, odberanie všetkých hraždanských právoch i konfiskacia majetku. Zo skolo 500 000 dunajských švaboch, keľo na tým prostore žili pred vojnu, pri koncu druhej svetovej vojny kolo 300 000 še vysedeli zo Jugoslavii a zo z tých 200 000, co ostali, hliboko prešvečení, že poneže neúčastovali u vojny, nemajú príčinu scekať, 170 000 deportovaní do lagroch, u Kničaninu, Bačkim Jarku, Mitrovici, kde sú mučení, zabývaní i ochabjani, že by umerali od hladu i chorotoch, len preto, že boli Švábi.
Z nahody 70 rokov od vyháňania zo svojich obiscoch i zo tedišnje Juhoslaviji našo, da kedišnji sušedi i sožitelje organizovali jednotyžňové prebúvanie u našej žemi, podčas kotroho obišli mesta, kde sú narodzeni, kde im pochovaní generácii ich predkoch, školy, u ktorých še učeli, i cerkvi, lebo mesta, kde im boli cerkvi, u ktorých še modleli istomu Bohovi, jak i my. Guten Tag. Guten Tag. Wir kommen jetzt aus Mi teraz prišli zo Karlsruheu, odnosno zo Okoljiska. Tu sme narodzeni. Ja Reinhilda Zilberhorn. Moj Zilberhorn zo Zverbasu. A moj divotski Albus zo Skocura. I nije 1944. 8. avgusta sme mušeli sceknut do Njemačkej. Ja, ich bin am 8. August 1944 geboren. Ja narodzena 8. avgusta 1944 roku, a vyseljeli sme 8. oktobra. Moji rodiči me odvedli. Moj otec bol u vojni. Moja mac, moja baba, moja nina. 2 roky sme putovali, že by sme zakončili u Malševu. Veľo toho som čula, najveće od svojej babi. Ona umarla na 97 roky. I jej odnešem žem zo jej ocovštini na Temetov. Herbert Silberhorn ist mein Name. Meno mi Herbert Zilberhorn, tu jest Veci Zilberhornovih. Salamon Zilberhorn na čolje hiži pisalo 1902. Ale pital som še panovi Larovi, to teraz prefarbene i Veci nje vidno. Ich bin hier geboren in Kucera. Ja narodzena tu u Kocure. Tu sam išla do školi. Hej, tu sam išla do školi. 44. za Njemecku, 56. za Ameriku, Kalifornija, USA. Hej, ja 58 roki u Ameriki. Ali teraz som znova tu, doma, Perširas, tu u svojim rodimim kraju. Hej, moj otac tu pohovani. On umar 39. i tu na Temetove je pohovani. Ja znam malo po srpski i malo po rusnacki, ali nije dobro. Bila sam 13 godina kad smo mi otišli u Njemačku. I nemam niko u Njemačku da možem govoriti po srpski. Šta ja znam još malo, a što ne znam, ne možem kazati. A so s Rusnacami ste tu še družili? Rusnacki sam ešte takú štičko, ale nie dobre. Ale nie dobrý. Ja, gute Gefühle, ich bin hier am 12. Juli. Dobro se čujem. Ja narodzeni tu, 12. julija 1940. roku. Máme dobri odnošenja s ruskima familijami tu, s mesnu zajednicu, ognjasnim društvom. Hojbi som i ščešljivi, že som prišao do svojho rodzenog mesta. Es sind Eltern, wo wir herstammen. Die Eltern stammen aus Kucera. To mesto otkalj našo rodiči. I ja narodzena u Kocure. To naša ocovščina. Hoć bar dlho žijeme u Njemačkej. Ali korenji nam tu. I našo predkiše pod čas Mariji Tereziji vyseljeli zo z Njemačkej. Prek Maďarskej, tedy siver všelijak bol pod Maďarsku i već poznejše to bolo juhoslavjanske. I 44. sme nažalj mušeli vyseljic. Celkom krašnje i mirno sme žili vjedno. O, prebacce. Hej, všetky sme krašnje žili vjedno. Všetky sme še poznali, boli prijatelje. Všetky. Hej, po sam konjec. Hej, zekujem. Mit 2,5 Jahre mussten wir flüchten. Mal som 2,5 roky, keď som sekol otac. Prišli njemecki kamioni na plošču i bešedovali že Rusi pred zvermi i že to ostatnji transport i že mušime sekat. Moja baba žila tu, moja šestra 18 mešaci mlača od mnje i već moja baba našvitko spakovala veknu hljeba, šunku i nož do košarki, zo s pokrovcom i za hlavkom za moju malu šestru. I već sme rušeli. Es war zwischen den deutschen Donauschwaben hier in Kucera. Među Njemcami, donetskima švabami tu u Kocure i Rusnacami je bilo dobre sotrudnjstvo. Tancovali vjedno, slavili šveta, našivljivališe, to bilo prekrašnje. Sehr gut. Maďarski i rusnacki cece i mir se sigrali, also kratko chyba się bawić. Ja. Und die Nino Natalovi mal gesagt, wie sie mit Bese kommen. Und da sind wir gerannt. Mi kaže, rusnacki cece kaže, švab, gelerab, i mi se kažli, rusnaci, bujaci, krompiri, zajaci. Sehr gerne am
A ljubov som hodil znale malo, kto to ta voda tam dolu. I keď me nje odvedli do Jašeljkov, ali som sam ušel ist, nigda som nje stihol, bo som še behal po Valje i vezme mac i baba mušeli hljadac. Ja, also ganz so sehe ich das jetzt nicht. Ja na toto nje patrim baš tak. Ja bula prebrz mala. Veljo som sluhala o tim i hvorela som, že jednoho dnja žadam naštíviť mesto, gdje som narodzena. I radovala bim še, keď bi mogla najsť tu hižu. Mam fotografiju pri sebe, postaram še prenajsť hižu. Jak to mi moja Nina hvarela, keď rušiš od temetova, a budzece ista, ideš ljem prosto i na ljivim boku ostatnja hiža, to naša. Ja, wir sind an und für sich hierher gekommen. Mi tu, toti 41, prišli pretože sme narodzeni u Kocure i dumam, že Kocur Šebu najkrajši valal u Bačkej. I mi, tota grupa, žadame mir i prijateljstvo. Znami i ljudi zo Bačkovo Dobroho polja. Žadame zaboj toti strašni podiji zo prešlosti. Napravil som skicu za tu tablu. Vecej raz som uporobil daco. I za knjižku macerinski jazik som ilustroval naslovni bok zo heftu staru ženu, veknu hljeba i nožom. Mi še už dluho pozname. Na viljet som še prijavil, že bim oznova prišel do svojej ocovščini. Auch wenn wir hierher kommen, sind wir immer sehr freundlich von allen Leuten. Keď prizeme tu, všetky ľudia nás baraz privitujú. Ljubim tu priz, bo som tu narodzeni, a človek še žada vrátiť tam, kde je narodzeni. Dahin wieder zurück, wo geboren ist. Popri Kocura i Bačkoho Dobroho polja, grupa naših takedišnjih sušedov obišla i drugi mesta gdje daraz žili, a među njima i Verbas. Mein Name ist Stefan Pfaff. Meno mi Štefan Pfaff. Narodzeni som 1933 roku u Bačkim Novim selu. Roku 1944 sme vyseljeli. Teraz som naštível Verbas, totu grupu turistoh. I na koncu, vjerojatnije na taksiju, naštivim mesto narodzenja Novo selo. Ich heiße Reitenbach Karl. Moje meno Reitenbach Karl. Narodzeni som u Novim Verbaše 1938 i 1944 vyseljal. Teraz žijem u Lindau pri Bodenjskim ozeru. Poneže ste narodzeni u Verbaše, jak še čustvujete teraz, keď ste oznova tu? Ja. Gute. Dobre, to krasni čustva. Daku smutne. Ja. Aber Hej, ale takto. Čiže zdohadat se da čoho z toho periodu? Ja, vom Neuverbas weniger. Ich bin ja Hej, z Novoho Verbasu kuzmenjej, a ja u stvari narodzeni u starim Verbaše, pametam, že bola jaka šikhac i fotbalski teren. A inšak ne pametam veľa z Novoho Verbasu. Našćivice hižu u ktorej ste narodzeni? Ja, ich will. Hej, naščivim, može bud se nješka popoladnju, keď budze možljive. Nješka popoladnju, ljebo na jutre. Jeden, dva, tri, tu, ljebo tu. Tota, ljebo tota. Jedna z tih troch, ale tu je dakle. Tu, ljebo tam.
Počitovaní patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneškajšie druženje. Reprízy môžete patriť z dneška v noci na 2 hodin i 5 minuty i jutre popoladnju na 15 hodin i 10 minuty. Po konec emisiji uživajte u kolažu vybraných špivankoh. Doviđenja. Cepla nocna moj oblak pomali prichodzi, vyprovádza slunko zlatné, za valavca schodzi. Vyprovádza slunko zlatné, za valavca schodzi. Zapachla zahradka moja a po strechu 2 holuby švia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Zapachla zahradka moja a po strechu 2 holuby švia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Oblivajú každý kúcik zari mešacovo, jagod gedvy oblapiali kvety čerešňovo. Jagod gedvy oblapiali kvety čerešňovo. Zapachla zahradka moja a pod strechu 2 holuby švia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Zapachla zahradka moja a pod strechu 2 holuby švia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Jak pacerki, kapky rosy bliščaše u noci i nemirno blahý vitrík u trávi šušoci. I nemirno blahý vitrík u trávi šušoci. Zapachla zahradka moja a po strechu 2 holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Zapachla zahradka moja a po strechu 2 holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Jest wał jeden, co serce swoje szcziro każdemu daruje. Na szerokiej baczmanskiej równini, gdzie pisnia ruska czuje. Ma duszu swoją, ciepłą i szczirą, ruki szeroszireni. U nim ja rozmów, jemu się wracał,
su mojo davni koreni. Ljubimce mili, valalu i svoju ljubov ti davam. Od tebe nigda ne pojdem, na viki ja s tobom ostavam. Ljubimce mili, valalu i svoju ljubov ti davam. Od tebe nigda ne pojdem, na viki ja s tobom ostavam. I široki polja so znojom zaljevaju. Tu cerkva bila pišna do njeva, ljude tu viru čuvaju. Mili valalu, koljisko moja, jedini naširim švece. Še mladi ostaj, Rusnaka čuvaj, kocuru mojoš i kvece. Vično u šercu mi budeš i nikad se nje zotavim. Jedini valalu moj mili, u tebe i život ostavim. Lično u šercu mi budeš i nikad se nje zokavim. Jedini valalu moj mili, u tebe i život ostavim. Ej, dzivčatka, jak pukanki švitko rozkvitaju, taleginje, veljku brigu maju. Ej, dzivčatka, jak pukanki švitko dorastaju, taleginje, veljku brigu maju. A ja divka, oči mi patraci, na leginjo gličkaci šmejaci, a ustočka krasni červeni, za ljubov našu stvoreni. A ja divka, oči mi patraci, na leginjo gličkaci šmejaci, a ustočka krasni červeni, za ljubov našu stvoreni. Ej, dzivčatka, patra na njih ljuze, da leginje vyberaju, ktora čija budze. Ej, dzivčatka, patra na njih ljuze, da leginje vyberaju, ktora čija budze. A ja divka, oči mi patraci, na leginju gličkaci šmejaci, a ustočka krasni červeni, za ljubov našu stvoreni. A ja divka, oči mi patraci, na leginju hočkaci šmejaci, a ustočka krasni červeni, za ljubov našu stvoreni. Pravdu povedz, koj ti stojiš, ked noc najcemniejsza. Prawdu wobec ci soniszcze, twoja najmilniejsza. A ti moja
frajeročko, kadzi, že ti chodziš, zospím každú cmuličku, v noci obychodziš. Šami, krásna para, tak utoria i tvojo i mojo, a neznajú, že ľubíme druhých obidvojo. Šami, krásna para, tak utoria i tvojo i mojo, a neznajú, že ľubíme druhých obidvojo. Pravdu známe obidvojo, že my druhých chceme, nem nikomu na tým švece povesť to nežmeme. Šami, krásna para, tak utoria i tvojo i mojo, a neznajú, že ľubíme druhých obidvojo. Šami, krásna para, tak utoria i tvojo i mojo, a neznajú, že ľubíme druhých obidvojo. Nemže zacenili petalji posoja, švarniši mi bohati šuhaju, za tebe me rada mojo davaju. Švarniši mi bohati šuhaju, za tebe me rada mojo davaju. Hoćeš vetre vraci, hoć hudobni život, budze i boljaci, jer poljubim ja našicko pristava, ljubenom u svoju ruču ljem davam. Jer poljubim ja našicko pristava, ljubenom u svoju ruču ljem davam. Ja nikedy nebudem druhého šuhaja, teraz ja ľubujem. Naše šmejú, naše ľudze čudujú, naj nebrania, keďže dvojo ľubujú. Naše šmejú, naše ľudze čudujú, naj nebrania, keďže dvojo ľubujú. Veli mojo písni budú nešpívani pre tebe, co krádneš nedošnitý sny. Často rana bíli, noci sprevedajú nadiju od noža, že vracíš ty. Idem jednak
písňa tebe vyšpívaná. Všeju tebe špívam ja. To tá písňa o ľubovi, jem za tebe, jem za tebe. Idem jedna písňa tebe vyšpívaná. Všeju tebe špívam ja. To tá písňa o ľubovi, jem za tebe, jem za tebe, tvoja všetko zná. Veli mojo noci tracaše u vínu, u každým poháre tebe hľadám vše, hľadám tvojo oči, našu ľubov starú, idem tebe moja, moja duša sen. Idem jedna písňa tebe vyšpívaná. Všeju tebe špívam ja. To tá písňa o ľubovi, jem za tebe, jem za tebe. Idem jedna písňa tebe vyšpívaná. Všeju tebe špívam ja. To tá písňa o ľubovi, jem za tebe, jem za tebe, tvoja všetko zná.